Kwa kubi jamaa wasa namba ya simu ya simu ni kwa hivyo. Okay. Ene matuma ndo. Oju ndo zi etumo. Na yuko tumite kwekala. Ni madina la mego. Aka. Noki tumimaondo mata last. Noki tumimaondo mata kwekala. Nondo tina kwa maniswe ko yate na isa amakoyo. Ndo hapa su mondozu. Na twa yana ma. Na kwenda. Na naona mundu ume ono ambonye. Na no. Yes. But na wethi ape na mwaka miaka eli ukamwona yazi kumisekele tuba. Ona ndo ekano tese tobikasie ine. Akele tukayesa kwetekela otuma ndo na ku mwaka ewathela. Nono. Weka andiki abalua. Ukobesi ka umete skulu. Ukobesi ka umete kunango. Ka umete osene mwaka othele. Mwambe kwanwa. Yes. Skulu ibingowe. Ndiko tumimitwano isu ya kite. Kakwe etela nambo soma. When we kakwe nengo kia mami. Kakwe tata no gombo amana. Yes. Kakwe eka inya nengo kia. Kwa ina ndaya by the way kwa ina ndaya mbingi na nduma ina tamata ibinda ya mbesa pia. Oja tumetwana na Lucy na within 2 to 3 weeks kidala. Nondo kwa kama ni hotel ni. Wawe wandengo na sia batile waya wapo na wamana bas. Wao wanondo kukutwa bailobi. Tulano kuna soma zote na chips bas. So kwa kombea kunikana wakombea mutwano wao you na watene. Chicho kitumikona mitwana tekwekala. Watene paina ndai ya na paina. Oyu no isipe mundu pe mwanake utwani te bailo oyu na gibiti bailobi. But asimbake manisi. Yeah. Na bayi mundu wako wisi onomwe. Na imasi ya iteme na siana. Na nemasi ya iteme na siana hakuna mtu anajua. Bayi mundu wisi. Na ibina ya kwenuka December ya bika. Mwetu enuka ako. Na keke mwana enuka ako. Mane matwanite. Yes. Siana no siya twani eba. Na iwo kitumi. Niwo kitumi. Nyeta basi asiye. Eda we na mwana we lobi. Eka kwikala musi. Utese mwana ilobi ekala aba. Yes. Mama boko mawe mo. Mana mwana we ka ata ba ilobi. Ata. Oneka ti ilobi ta onela we kala mana eka ata. We the wese ne wese andiketwa emuindi fulani. Kana andiketwa ndukane fulani. Kana andiketwa ba yakwanganya. Kendo cha kele. Mana bala mwana we kala. Eda ne mwetu. Wakuna ekala town. Wekala muzie. Muzie yezi mwetu akwa ekala mwingie. Lakini watu iwe kala we mondume. Yo atwaiwe. Kuko kuma ndo kuma weni wenda yani. Lakini nde bando ibarendi. Na ogeta enda ibarendi na ndo kuma. Lakini nde mwikali ne mundu. Na mundu sake ndo mutumia na iya. No kakilia wako ne amwetu akwa mwana ukoka. Ndi wakata toye. Ndiko wakasoko ne mwingi ayokenga makadi marketing. Ngune. Nakedi ya mwingi. Yes. Ndukeza kuma na muthenyo nomwe. Mpala mwetu akwikala. Kuna hatari. By the pena dina. Mwingi mono. But no control ni maisha ni situation ile ilu situation na si malekelele tesiana na yuni ngine za kana nikamina sukulu ba musitene and mundu amina akambio kuno kibaloa kumusi ya kuno biashara kumusi lakini yuko yidi ya mundu amina sembete ilobi na oko na kuta musi ndoke uko maneka laba bati ezo tikiti wako ka ilobi we musi ndo onai mwana wake tiyo toloka o ka ilobi we kata mwana we kala musi no wisika wida kazi endo kamande we kala bata ndo kamande tango ko ke ilobi ndo udaitele tikiti wako ilobi my friend kote mwingi SGR ni ambatize koti president none wisilikali na ambatize koti tikiti wa SGR no ambatize fair aya kila kitu jonde ni chambatite koti no yenu ambatie kumasi ambata mwako wewe bika 16 kila kitu jonde ni mbeza my friend kwa uzi anazieka lena si mayeka no kila kwa sene is maisha ni mama ili so pa hiyo ndo tuto no control ki auto tu na individual ya ula wethi tu iseki katika community yetu aye tutumata byetu mei maika na mitu ya muthembozu nondo wukawikala na jamaa kwake akuipia rent miaka 5 no kwenda kweza yuko twawa yuno la musewa kwenda out but sasa maisha maitha mailio ndo mabwana mutaka hivi wambe omwe ni wizinga nyela na ikala nake ambikai na honda utwaite na ula mutwano wenyu uyoka uyanangika so twasi no ibinda no mabinda ma locate no mabinda maende na kwa luka we na oyitu inoko manena mundu mukokeja ni woko kwenda muno wakwati tiko kwenda ide nawe nago ukenda niwo ukukwenda kele tukenda niko ke ukwenda yukwanza getinda nomba ko kukwenda ndio kuyati kwendwa ai ni situation ni kuyati kwendwa ni taxi kele tukake mandai ukona kele tukate kenda ako kotinda kayo dambize nomba kayo boyangwa ona mundu komanda baloko yane nzai kumuthini peke ndwi quality lwa njako nayo peke ndwi quality lwa mundu kusomedia mundu na kwe kusomedia ni kubingo ya kubingwa salon tase kwangeleka ni nwende kwibasya keliti mwende yo na kwibania
uyo labda kaithukuma kana we no mundu muka ena mwana keme kwivania labda ndathukuma na mo mwitu ayona pandu ba kwikala mundu ume watewe yani na nundu no ngwenda twithie na future uyo mundu muka yo salon ayo songilisi yake manana manatano emo bingo ya wea kwangelea nyo wa spares ate sa yo spares kana usikwithia maitwana labda stable kana ilo kenu cha mundu ume wa musikola kuyasi imake akulwa na yumo mundu